Pozdrav zemljani! Pre nego što vam opišemo i uzbudljivi put do vaše malene planete, dozvolite mi da vam prenesem tople pozdrave od vaše vanzemaljske braće. Oni upravo rade na razvijenju supermoćnog telepatskog uređaja za brzu razmenu misli, pošto pisma i poruke sporo stižu sa zemlje. Moram da vam prenesem da nisu zadovoljni kako ni vašom brzinom, tako ni vašim poznavanjem pravopisa. U posljednjem pismu koji mi je stiglo od jednog šestaka pronašli su brojne pravopisne pogreške koje vređaju astronomsko dostojanstvo našeg galaktičkog veća, pa vas zato mole da pravopis dobro naučite i dosledno primenjujete. Osnovno astronomsko pravopisno pravilo glasi: imena vasionskih tela i sazrđa pišu se velikim početnim slovom. Ako je u pitanju dvočlavi naziv, samo prvi od članova piše se velikim slovom, osim ako je i neki od ostalih članova vlastita imenica. Imenice, zemlja, sunce i mesec pišu se velikim početnim slovom samo kada označavaju nebeska tela, u ostalim slučajevima pišu se malim slovom. Sva vasionska tela imaju svoje vlastito ime, ono je po vrsti reči, dakle vlastita imenica. Znate da se vlastite imenice pišu velikim početnim slovom i to pravilo primeniti na pisanje naziva vasionskih tela. Zapamtite da je veliko slovo stup univerzuma. Da predahnem sada. Molim vas, donesite mi jednu toplu čokoladu. Čuo sam da je samo na zemlji mogu pronaći. Genijalan izum, genijalan, svi vam to priznaju. Da se predstavim, vi mi ne pamtite. Davno sam bio na zemlji posljednji put. Vaši neandertalski preci umalo toljagama nisu razbili moju supersoničnu letelicu. O pravopisu i gramatici nisu htjeli reći da čuju. Pretpostavljam da ni toplu čokoladu tada nisu znali da naprave. Ne znam, pobegao sam. Ja sam Virgo. Nosim naziv po superjatu Virgo, grupi galaksija koje se prostiru u prostoru od 150 miliona svetlosnih godina, a iz koje potiču moji preci. Ja sam se kao i vi rodio u galaksiji Mlečni put, koja je tek maleni deo ovog velikog jata od 30 galaksija. Imam mnogo više godina nego što možete da zamislite, ali o godinama se ne priča. I dalje sam dete u duši. Znanja o ostalim galaksijama, nažalost, nemamo. Milioni svetlosnih godina ne dela od predaka. Nisu mi mogli ništa ispričati. Jedino mi je tata pričao u Andromeda galaksiji iz koje potiče njegov čukun deda, koja nam je najbliža velika galaksija udaljena 2 miliona svetlosnih godina i to je sve što znam. Pričat ću vam o mom putu kroz našu galaksiju. Kao što rekoh, ona se zove Mlečni put i stara je 12 milijardi svetlosnih godina. To je mnogo godina spiralnog puta oko masivne crne rupe. Mnogo veštine mi je potrebno da savladam spirale i krivine, kao i da izbjegnem privlačenje rupe. Moje vozačke veštine su na zavidnom nivou. Za sada veštom spremam da se krećem pravo. Supersoničnom brzinom dižem međuplanetarnu prašinu i uzburkavam međuplanetarni gas. Ne znam da li znate da se u galaksiji Mlečni put nalazi zajednica od 200 milijardi zvezda. Sve svetle tačke koje vidite na nebu zapravo su zvezde koje pripadaju našoj galaksiji. Sazvježđe je deo zvezdanog neba u kojoj grupa zvezda bliskih jedna drugoj obrazuju zamišljeni lik kada se međusobno spoje zamišljenim crtama. Maštoviti ste zemljani, lepe ste nazive sazvježđima dali. Mali medved, veliki medved, Andromeda, veliki pas, orao, severna kruna, vodolija, ribe, ovan, bik, blizanci, rak, lava, devica, vaga, škorpija, strelac, jarac. Sviđa mi se što volite da zurite u zvezdano nebo našeg galaktičkog komšiluka, tako smo nekako blizu jedni drugima. Mlečni put obiluje velikim brojem zvezdanih jata. Predivna pojava, žao mi je što ne možete da letite kroz njih. Shvatili biste koliko su vaši problemi ništavni, a koliko je zapravo važna upotreba velikog slova.
Do sada ste otkrili 150 zvezdanih jata, a ja ću vam otkriti da ih ima 200. Najlepša zvezdana jata su Herkulovo jato i Plejade, odnosno Vlašići. Prelep prizor. Jedino su možda magline lepša pojava na nebu. Najlepša svetla maglina je velika Orijonova maglina, dok je najlepša tamna maglina konjska glava. Nemojte da se smejete, konj je najplemenitiji živi stvor na zemlji. Neki od zvezda koji sami poznajete su Sunce, Sirius, Kanopus, Betelgeuse, Spika, Kastor, Srednjača, a ja ih znam mnogo više. U centru Mlečnog puta nalazi se najveća koncentracija zvezda, i to starih, crvenih džinova, čiji prečnici su 100 puta veći od sunčevog. Možete li da zamislite da u svemiru ima većih zvezda od Sunca? Međutim, iako se zovu džinovi, one nisu najveće zvezde. Eta Cadine je gigant među gigantima. Ona je najveća i najopasnija zvezda u našoj galaksiji. Njena masa odgovara masi od 100 do 120 masa Sunca. Sunce je samo tačkica pored nje. U cijeloj galaksiji takvih zvezda ima svega nekoliko desetina, spram skoro 400 milijardi drugih. Sad zamislite koliko je ovaj gigant veliki, kad Zemlja može da se 1,3 miliona puta smesti u prostor koji Sunce zauzima. Udaljavajući se od galaktičkog centra nailazimo na mlade, plave, tople zvezde. Upravo oko njih se nalaze planete sa vanzemaljskim životom. Na jednoj od njih živim ja. Sada ću vam pričati o sunčevom sistemu, vašem najužem komšiluku. Vaša galaktička adresa, ako niste znali, je Orionov spiralni krak 220 miliona Mlečni put. Na pamet je znam koliko pisama sam samo naučnicima poslao. Znate, ja volim da se dopisujem sa njima. Gramatika i pravopismi možda ne idu najbolje, ali matematiku kao i oni obožava. Volim da putujem vašim orbitama, široke su preglede, imaju 4 trake i lepe pejzaže stari 4 milijarde godina. Maksimalna dozvoljena brzina u vašim orbitama je 19 km na čas. To je za moju supersoničnu letelicu preskoro, ali pravila su pravila i moramo ih poštovati. Ceo sunčev sistem se kao celina kreće kroz vasijonski prostor brzinom od 19 km na čas u pravcu sazrežja Herkula. U sunčevom sistemu Sunce je najveće i centralno telo. Ono je patuljasta zvezda prečnika 1.391.000 km i površinske temperature 5500 stepeni. Sunčev sistem čine Sunce i vasijonska tela koja kruže oko njega, planete, asteroidi, sateliti, komete, meteoridi. Planete sunčevog sistema, siguran sam da to svi odlično znate, su Merkur, Venera, Zemlja, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Pluton, te patuljasti lepotan, nažalost, prestao je da nosi titulu planete. Kada biste znali kako je na njemu dobar provod u diskotekama koji rade po celu noć ili celu noć, dali biste mu povlašteni status. Pored Plutona, još 2 planete su patuljaste planete, Ceres, odnosno Cerera, i Erida, odnosno Ksena. U sunčevom sistemu do sada je otkriveno 210 prirodnih satelita, tela koja kruže oko drugog većeg nebeskog tela. Najpoznatiji su svakako Zemljin Mesec, Saturnov Titan, Neptunov Triton, Marsovi Phobos i Deimos, Plutonovi Haron, Nix i Hydra. Ponekad naučnici pomisle da sam ja satelit zato što volim da kružim oko planeta, ali ja imam mahnem i oni odmah znaju da sam tu ja, dobri stari Virgo. Asteroidi su mala stenovita tela nepravilnog oblika i sastoje se od stenovitih parčića, organske materije, minerala i gvožđa. Možda ste čuli njihova imena: Pallas, Juno, Vesta, Iris, Eros, Eunomija, Flora. I neka ostane na tome, bolje da ih nikada ne sretnete. Oni su mi najveća opasnost na putu.
nisu propisno osvetljeni i nekako su ćoškasti. Najveće kvarove na mojoj supersoničnoj letelici imao sam upravo u sudaru sa njima. Komete su ledena tijela koje obleću oko sunca, u čijoj blizini delimično isparavaju, stvarajući rek dugačak i to nekoliko miliona kilometara. Nalaze se iza Neptuna, u Kuiperovom pojasu i Ortovom oblaku. Sastoje se od smrznute vode, ugljen-dioksida, metana, amonijaka, čestica prašine i stenovitih parčića. Neke od kometa su Halleyjeva kometa, Borelijeva kometa, Enckeijeva kometa. Meteoridi su čvrsti komadi materije, malih dimenzija koji kruže oko sunca i koji se ne mogu registrovati optičkim putem u slobodnom kosmičkom prostoru. Ti komadi ponekad upadaju zemljinu atmosferu gde burno sagorevaju i tada se opažaju kao meteori, odnosno zvezde padalice. Znam da ih volite, koliko vaših najdivnijih želja je ispratilo njihov slobodan pad. Ponekad mi, kad ih čujem, dođe da se isplačem. Ali u vasioni nije nemoguće plakati, pošto nema gravitacije. Suze se jednostavno ne slivaju niz lice. Dobro, nećemo suzama, fali mi graja, zabava i smeh. Ne znam da li sam vam rekla da je zbog odsustva atmosfere svemir jedno jako tiho mesto. Vodite me u provod. Čuo sam da u Beogradu postoji diskoteka Kosmos, to je mesto za mene. Nadam se da imaju toplu čokoladu. Šta kažete, u diskotekama ne služe toplu čokoladu? Nemoguće, pa ne tražem vodu na Marsu. Idemo.